Ebusia for ya sanso edin shemu e wo fide ma senso ebiom aha emergency Ghana TV so ebusia for ba so no subscribe while like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de amam na yenya ba bi e de na sem e be dan ya mame ohinini e wo ahimfie TV so na sem wo de ba ya ne se okohia papa bi na papa no wa wale e na one papa na de e twempna na mpna twi mu no ebusia for nyinse ebe mu e ma baba wa ne papa na di hu nkomo ka kire ne se ono okosku eni nti ontimi enye na adwen so obewo abofra no eni nti oni papa ne eya adwen ba akoma papa ne ye na adwen so obema ababawa no eyi nyinse na yede egu na nyinse yiguo no ababawa no ababeka che papa ne se ni na wodi ayede asei ama papa no abo ababawa no ho ka ebusiafo waje papa no hu sika nkasa ebusiafo ababawa no echeche nsemu ena maami bi efreye maami no efreye na okasa ababawa no oye adwuma ewo Qnet eni maami ni di hu nkomo ne ye adwinse ye ndi ade maami ne kan ye ndi ndi eni ti ye be ya adwinse ye betu anamo ni akwa akohwe se ababawa na asem a okase na wodi na se ye no kre anase enye no kre nti ye maami ohinini ede ababawa no ekọ hospital ema result na ebusiafo result na timi ayede result na timi aba ebusiafo ye nsem ne ekọ ne enkotia update na embana so channel so subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section come on ne go share efa Qnet girl ne ho mo fa video ni to so maye na ne sa bai wa no ensem no ye pi Pauli pa cha Qnet girl no abai wa yi na ndra odi asem beda ye so okosi abrantie bi a frɛ no yima na aboss abibam amensem bebre ama doctor say na wodi asai enti no yen compensate no ne afre yi man no na utimi say wo magigi na di papa ti enra said ye me ya ma ade no me nyame ne ma ba dabi ye betu anamo akɔhɛ ti ye call next care de di kan na nyinsei bi wo hompo na boss aba de di kan oboa ye nyinsei bi di baby a wonyem ye kra na ye ya boss eno ne ade edi kan na chese na onyem kra ene no eda ho na emom no infection ti say wo de akua no ne yade enketenkete e ma na mu yade de wono a because eno me yeso mu ko take swap kra wona se no wonware tinyade a eniema e wo ho no ye betira akɔ enti no omo busa ne so a cheso ntimi nkyira sem papa bi a kyerɛ se ne ha ene ha no oriale eti eyadwuma sese ene omo sese ma aboyi tie de ekopa ba bi ma ne dai sa no pay hotel ho no yesi ahomachi 2 ene odwa no oyifum eti abai wo ye kronfo oyifum Ghana fo a mo hye yen wo ye kronfo Qnet ni girl ene omo kyekira so David e ma wo wie ya ono abetena manimu somebody am say motemo yire no mo ho amompe answer the television so that's say come to the mate fast honyi na me musaw krachi abawa no ye ukosia no we na mote efie be be anti asama Eastern region Samankese ti ho na usia no ei eti usha sikasa pa na o maji afiri wo sikari o maji bi o maji bebe sei ebi a 10,000 ebi a 5,000 edoso edoso sikari o maji ti wa uti u baka bo ma sikasa na o maji afiri wo o mo side my trace ka be 80,000 to 100,000 o side so traffic hwan akora no ase dey traffic ajia no openye bi wa akole ajia isu wo wo so atwahwe we twahwe mo fa no ko doctor hey bisi memu ajia no jina no okika we sia wo so atwahwe mo fa no ko hospital see am 5 million doctor ntwadru man no na ho bisi ka na fragu Mosesa emani kun no ya wo de ama no ai munyi misika mame hey wosis ka be 800 million ko di wo mo ho me pa cho pa oli mu fa Ghana na nimu no mpe no ntu ni ku nchen Qnet ni abayoa anwa dwuma o ma hisa ma wo enti de wo mu nie na wonyem enti sanani ya be frawo sa wonyem sika je kwa ye penachi no
obi obehu gay we bi omo ma ye nche no oye kronfo oye criminal and now omo dey black eti no omo fra say doctor fi South Africa ba nti na wo na ugidi eja wo you toche papa na ugidi na ye tifie nti onu ko school mu na onu ka se wa fa ye fruit sa no mem bi say answer be wo na o se da bi won no be yi ti emu ho na onu di free school mu wo ti on di free school mu wo me hu ni biem ko pem so omo se wa ko nya motor accident moje etu no na me se moje etu no na so mo hwe na be hard na so be yi di omo nyi na ma ne na me so a ofa sa de we nyina ban eti o ha no afrɛ se me yale so na o twemienu no afrɛ se ono nya no kasa so yale a wodo kasa ya be 5 minutes time omo so kokoma nti koma no be 3 days 5 days na on kasa nti na me so me for na sika na wo de ko woni wo yire neti anso ya police for haircut eti ese tasemu ya atui emu adisuade be pa na wasua pese bitie firi koima ampa so de me so yan se menye niema bisa basa sa bi o man kofa oyinde bi amlam eti wo yire ate pa cha davi enompe wo yire onim no obey kotojo bonkate ewi pa cha no onim no onim sa ompra no davi no onim sa mo ni natifie pa cha oba wo ni tifie fia gogo ifo mo tete oni afa course we nti na de wo ho no eti wo yire report ene ye de ma wakoi why na wonyam aya dance o saka usori murmure wo ho e mama lady danasie murmure wo what is here won die don on boa wa boa o won boa ma lady boa wa boa o sikana nso hey hospital sikana nso ti agiro 2000 e ka ho so boa wa boa o na ma lady 2000 pe o di on pesco pe ni pe buo ka we keke 10000 so mo because azane gwa no tres kakase 2000 na me what is here yi ma lady nyamishra o won ewiase so sendi sika kase na ma lady aje me nwanwa wonye me na try sit down asa wanim we are next kana ba for mantina boko wadabroma ala usemo oh ma lady kai we no enra ya obetra yan compensate no yes from 4 bafun o kan kai difo ayo sisa wano kafra so uti TV so ba de dabi kafra ayabruso kafra adai kafra ankoyi kafra nazo ne ho himaledi ankoyi ba ne ho yi se utwa di panyina abe dinamafo sikasa gigi abrantes kasa enam se sabe wo yali obenya be amba ne enti o kan no de aba because of police etware baba 10,000 60,000 ne ojiska akura keto wotima fasa epowe atowa dwim edinam ewiase unso no me unso dache unso abrabo ana dinam no sankuku eno kaka ena guso na odinam say nyame ana na brampo bo abai wa we nkane ko bedam nse yo yadase ne kwasem na transe ka ene na ninchise yemu nyina ne se ko bedam se no na nkrofo frefre so munim wa yo mkew net na wo yima na wonum se guy ne kew net no ye mpato ne na minim se adwuma na esan se ono kan se wa ya bosh don ko school we kan ya sa da se so be sua adwuma ana se table cross bi kra o ma me pema na ono so onfa mo ne bra se be ya mo ne o ko school be wi school na ka ono so enya bibia oye ina ono se the nurse ni bi one ne nam se sa mai wa Priscilla ne ho awrechi lavo no omo no ne omo ye sa nkwase asem no omo ni nua bi yes adwuma bi nyes kenti ni nua ne koye na o ma me uje dan e ma no che dan me ni ba bia dan wo yiri ye da adwuma pacho me yiri ikele oh tailor ni atua 800 way etimi age 800 million anso wantimi amfanya de bia wa eno ti no wo bre no so ne wo be fon wa chese yabaya we wo hwe sika we no ko ba be gino de awde akutua ne da aka se ne rent na so na abu abon onyam na wonyam kola eti de ho no abrampa wo tote oni enkwa homa ne so na de tiefo ye nka no ntie bi maladi medasi pi
bra yi ma woti he ma le didi si edi we di ni medical busa se wo yire shop no wa ye ne sei na ama no hwehwe wo animu wo penti mu kama mfidie ne te sei e de won wan ne nsawe o se hwehuma de ko soro wakotu sika 800 million atu agu mo fa sebi mo fa de sebi asemba ne ye frɛ wo ho a enkoye nimguase se za kura ya asemba ye frɛ wo so wa fere wo so wani ewu sin nipa bi awiase se so yire hu se wure na twempra ne tifie no o mo ya dia mo nya dia wo yire fo oba wo be che wo yire eja wo be wo che ne yire eja wo na me no bisa o nche no eti ka fadie sebe wo de o so be fa wo yire chi fadie wo yire hu na anko be tuche no asel tu mikru wani so ade efe no akofa we ana me yare ana me nyem ana ye this doctor from South Africa ana say yan what do zika ana 100 no malady seba pe ono o ya o so mani ayi company minim enti sika de mze bi sinata so oba ya watwe otofista esika kwa na ehe ne bototo na ni nika na ekofo o jejai na nika watwe otofista skanji banka be kofo enti pani mesrew wonya akola adwene wo tire ho enti wani afi kakra sankwase asema enya bibiem eni se munu we bibiem sakola we de o da TV so eni sama ya mienu he wo pekwa koduru kro no mu a fakra te ko process ko case ni enchi wo mu nyina ko case ni enchi prisla ne o mo maka so me nurse for o male de o mu nya nurse for bia ekwase asema ya tibia ana ka abo obi ana sei ana fa sei bra ana ye sei ana o mu de gigi usika moto bo han oba ya woto jeje hefa na mu se kotwa bida hin na akra maladi se wo sei okokoma koma no benya akọ koma no mesi megunsa gunu so am na kokoma no ebisa wonko na ade gigiska ade ani ho ye frema ne ba so pe koma no wawu a ye begunsa ma koma na ba sakwasi adwinu we akro wo secondary school form 1 edi mu asem wei wo be won akro bia mane do mianche no ebusiafo mi do bibi asese jibre ma ye kohwe video no e ba ya baba wa no oye international firster ebusiafo se ejuma no edin sema banka sent muma wani na ho sa qnet no ebusiafo ye tie bia ntinye fetu ya hofo product no omo se omo ton wo social media no so na ebusiafo udu sika be shemu ade e wo mu ne se wunya so fa so bia ababa wa no hwe sika wadi wa papa ne nte bisa ne se owo 1 ceding poda ho no ma obi a o se wa hwe wa wodie ama ye maame e de wa akọ hospital agba akọ check you ye de wa akọ hotel ho no se kọ na koda o awmachi 2 o'clock we dwane fi hotel ho no unim se ade a obeka ofide mu obeka wo ahimfie tv ne enye no kre eni nti ena wanye wa adwen so obetina ma ade ate ama ye maame aba beka ho asem nti ebusiafo momma mani na o ye hwe ababa wa ni serious eno na ye maame eka ye hwe ababa wa ni serious ankasa because untimi enji sika sei e wo bi nchen enkosa akeke obi a wo yale common floor member doctor need to me fi South Africa ebe show abofa na onye nipa ketewa ba esanse papa no nso empese obenya asem na ono nso ayeden omunya ka 5,000 na wasen sike bi on beke bia na wayede wasen e dia mom mema no move to mo hofo obi a also kwakọ atopa ketewa bi hwe ohawa e dia brew obi a wa yo oba ho age oba ni tifie nti sa asike ya ode ma ababa we yanka ode ma oyire a na ko ye ne odimi fa nya bibi at least mpo anka na wo kasa wo akiri wi yanka ye ne odimi fa amoa enti mema no ebi mu fetu mu hofu mu ko hia sa young girls na omo be di musika o sika ni di omo be di na unya so fa so sa investment na oba ye wa abontene ye wo fie ebe buwa esanse nenne wo kire wa wo yiri ntimi nka se o mi hwe wanim saa na wo akire saa keke definitely obeyi ni sika e di amount nti ye fetu ya hofo because ye nya ba ye adwuma de odi edi papa na nkasa a o ka se na ya ohu sika no na ekofa ikosi omo se ni sika ohu because e ni mobile money so na ye se ni sika neto sheda na wa sheda enti na ko ba ahimfie tv no be se ye ma mezanso nji sika wo papa no nchemfa ma na na sede unim se asem a odi ba ha se no enye no kura minua ba adeti na wan tena fi anwe ho
And did papa ni sika saa because anka same way. Na guess say vice versa. Na guess papa no mo na de na asem no. Eba ahimfie TV ba wo a boni pa na wo di sika no won nchen no mo. E na wo di asem na ba wonim say asem no nya no kore. Se wa wo di asem wo di zo ba ya na ye maame atam sika di ama say oh anase wa fe papa na ka chen say and the woman ni sika say e say ye o check up e ko hu say awodie no wo kan say ase na say wo problem ampa utimi collapse ni ama doctors timi fi South Africa bia no onye ni paketu wa o onye ni paketu entebusiafo yemfentu ye hofo unwu ababa wa we wo bebia na oka kire o say na afmani sika na ekofa enkosi oye foster international foster ankasa nti mema no so mu fentu mu hofo mu ma mwani enko mo yere ho mu invest more e wo mo yere ho ababa we ebusiafo me pese asem pese me kasa ho bebre nti mo ma mwani and now ebusiafo ha na me de mo ebesisha no so be subscribe na wa like na wa drop comment no comment section edi a me je so an catch mami es anase na yebesa so edi nhimo e wo fidem ha se so ebi ebusiafo.